dua-dua tuan tadi bata masa sikot sudah udah nami nama ramarangi sore nama bulan marbon aduh rudam to pamata dewata sama terhangi aduh rudam to sita notor akademang raja dah hendak to seripada asal sikot sudah kau dah tadi bagasa sedapio gawe magala horas anang patenami asa magura gawe magura horas kadami mangutang mulai-mulai kami warna sud. Sampai ulah-ulah. Okey, sampai ulah-ulah. Sampai ulah-ulah. Sampai.
Molo akan mardongatu informasi dari jalan kemasjudan tadama tuturita nasada para medoganta iban oputar na nauli sehingga matukuhami untuk para degudang tu akado atu nami tu akaba panarong dikene-kene sebenitun mungkin di siala kabar na diala Tuhan tak na tuan namun bahasa bang ito kami keluarga asatang yang sedang yang mahirang tujuan naron asabuin ang giat sehat-sehat buin ang kita sendiri akan tujuan namin so gerjang umur di bapa namin asatok buin kita pajumpang dia ka ulan las neroha naksungan iba ito ang amang guru namin kami ito amang guru matulo jamu bamulatan matuto batsat Tuhan tamasaro hamok kamasubaso aku siap kami akan hula-hula muna mulate jawaras amang panggol sinabi Iba pamitpat. Tama jo, kota mga bartusan, nagirang-girang na ba? Oo, kami. Di pagtong-tong tadi baga sa sadaryo kuni malas nahanami sadaryo at tudo di ulah sadaryo iman ang bidutwata abang nangis siang kong ang bagason gari-gari salu ngayon pe nagabi paralaman di ulah kasadaryon di ulah sarunga tua di pangmutin ni abang nangis di bagason tikyon Kadama tutuhita si sada ulaw, si sada las niroha, si sada awak niroha. Dari dari di bagasan sadaro kita akan marah-marah gitu. Sadaro hatta dihita kana marah menggunakan sumani doa takka inanami. Atau nganggia ma di bagasan pasar masuhan zaman nabi. Dihita kana marah tujuan tujuannya tok kita marsada niroha. Yang kaulaw, di ulaw las niroha. Doa juga teman abot niroha ketong may tatlo marsada niroha. Marsaya niroha kami dapat dapat doa tujuh ni musero dia kaparurun namin. Bangangan parusin namin. Jangan putar sada niroha. Sada umur
Thank you.